Umubiri wa George Floyd, umwirabura uherutse kwicwa n'umupolisi muri Minneapolis, urimo urazengurutswa ibice binyuranye muri Amerika mbere y'uko haba igikorwa cyo kumanura mu buruhukiro. Guhera kuwa gatanu, abo mu muryango we n'umuryango witwa Black Lives Matter bahereye Minneapolis na Georgia basezeye ku mugaragaro uyu mwirabura wishwe mu byumweru bibiri bishize mu mijyi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, irimo nka Minneapolis aho yiciwe, Washington DC umurwa mukuru, n'ahandi hagiye hanyuzwa umubiri wa George Floyd ngo abantu babashe kumusezeraho bwa nyuma banavuge amagambo ya nyuma. Ahari hatawe kuri uyu wa mbere ni mu mujyi w'amavuko wa Houston. Ibihumbi by'abantu byarahateguwe kugira ngo basezere bwa nyuma kuri George Floyd, abacikanywe mu mijyi imwe n'imwe aho umubiri we wagiye unyuzwa baturutse imihanda yose, bateranira muri uyu mujyi wa Houston. Ikigo kabuhariwe Fort Bend Memorial Planning Center gisanzwe gishyingura abakomeye nicyo kizashyingura George Floyd. Biteganyijwe yuko azashyingurwa ku ivuko mu mujyi wa Houston, iruhande rwa nyina umubyara nawe ushyinguwe hafi aho. Muri uyu mujyi wa Houston, Floyd ni umuntu uzwi cyane na mbere yuko yicwa, kuko yize mu ishuri rizwi cyane rya Jack Yates High School arangizamo mu 1992. Mbere yuko arangiza muri iki kigo yari umuntu uzwi kubera yuko akinaga umupira w'amaguru kandi ku rwego rwiza ku bigo by'amashuri, anafasha iki kigo kwegukana igikombe cy'amashuri cy'intara bahigitse ibindi bigo byose byo muri iyi leta. Uretse ibyo, uyu yari n'umukinnyi wa basket. Ibi ntabwo byari bizwi, byavugiwe ku kiriyo cye mu mujyi wa Houston nyine. N'igihe abantu bari batangiye kuvuga ibigwi bye n'ibyo abantu bamuziho muri uyu mujyi w'amavuko. Guhera saa 12 zo kuwa mbere muri Amerika nibwo abantu bagombaga gutangira kugera aho basezerera George Floyd. Abantu ibihumbi 10 barengaho gatoya muri Houston nibo bari bateganyijwe yuko bitabira uyu muhango wo guherekeza Floyd. Abari ku kiriyo aho yavukiye muri Houston byanavuzwe yuko mbere yuko ajya gushaka akazi muri Minneapolis yabanje kuba umuririmbyi mu itsinda rya rap ryitwaga Screwed Up Click, bakarihina bavuga bati SUC, ngo ari umuraperi mwiza cyane wenda utarabigize umwuga mu gutangira. Aha muri aka gace ka Houston, uruhande rumwe ni kiriyo, kurundi ruhande ni imyigaragambyo ikomeza, ku buryo ubuzima bw'umujyi wose bwahindutse kuzirikana George Floyd no kumusabira ubutabera. Ibihumbi bingana gutya by'abigaragambya ni nabyo byanagaragaye mu majyaruguru y'umujyi wa Carolina, mu birometero birenga 30 aho Floyd yavukiye, ari nako imyigaragambyo ikaze ikomeza. Yaciye agahigo muri izi mpera z'icyumweru ni yabaye mu murwa mukuru wa Amerika, Washington DC, ku mbuga y'urwibutso rwa Abraham Lincoln, kimwe no muri Philadelphia. Ibintu byari bikaze. Gushyingura Floyd ni kuri uyu wa kabiri, igikorwa kizakorwa n'abantu bake cyane bo mu muryango wa Floyd n'inshuti ze za hafi, hamwe n'abihaye Imana bazasoma ijambo ry'Imana bakanaririmba. Abandi baturage bazabikurikira kuri internet no kuri televiziyo, naho abandi barigaragambya basaba ubutabera. Cyakora mu bikomerezwa bizitabira uyu muhango wo gusezera bwa nyuma kuri Floyd harimo Joe Biden, wahoze ari vice perezida wa Amerika. Uyu nguyu yarimo araniyamamariza kuyobora manda y'2020. Benshi mu bantu bakurikiye uko Biden yitwaye mu rupfu rwa Floyd bagaragaza yuko bishobora kumuhesha amahirwe nk'umuntu wagaragaje ubumuntu no kurengera ikiremwa muntu kirabura. Uyu munyapolitiki wagumye kugaragaza yuko ababajwe cyane n'urupfu rwa Floyd ntabwo yabashije kuboneka mu muhango wo kumusezeraho Minneapolis, ariko yiyemeje kujya ku ivuko rya Floyd mu mujyi wa Houston, akazajya no kumuherekeza kwirimbi kugeza amanutse mu gituro. Mu bandi bagomba guherekeza bwa nyuma uyu mugabo barimo umuyobozi w'umujyi wa Houston bwana Sylvester Turner, ndetse n'umukinnyi wa za filime Jamie Foxx. Urusengero rwa The Fountain of Praise Church nirwo ruzakoresha amateraniro yo guherekeza uyu mwirabura. Ubungubu rucungiye umutekano bidasanzwe kubera ibikomerezwa bizamuherekeza, ariko kandi rwanarimbishijwe bidasanzwe. Ibi byose rero biri gutegurwa, ariko imyigaragambyo imeze nabi cyane mu murwa mukuru Washington. Ni imyigaragambyo irimo kuba mu buryo bw'amahoro, noneho abantu badasahinda cyangwa abantu batamenagura ibyo basanze nk'uko babikoreshejwe n'umujinya mu cyumweru cya mbere cy'imyigaragambyo. Abigaragambya
baranyaruka bakaririmba uturirimbo tw'agahinda tugaragaza yuko hari abantu b'uruhu runaka bagorewe muri Amerika bakeneye ubutabera. Ubundi bakongera bakicamo amakipe mu buryo bumeze nka animation, bamwe bagatera bati murashaka iki, abandi bati turashaka ubutabera, bati murabushaka ryari, abandi bakikiriza bati aka kanya. Murashaka iki yemwe? Ubutabera. None murabushaka ryari yemwe? Ubu aka kanya. Noneho bakikiriza bose bati Black Lives Matter. Ubuzima bw'umwirabura bufite agaciro. Mu nyikirizo yumvikana cyane iri jambo Black Lives Matter barisubiramo gatatu umwanya umwe, bakikiranya bose. Ubundi bagasubiriramo rimwe bati Justice now. Ubutabera aka kanya. Hari aho bari kugera bati niba mudashaka kuduha ubutabera aka kanya, mufunge ibintu byose aka kanya. Bati nta butabera nta mahoro, nta mahoro nta buzima, ntabwo dushaka abapolisi bavangura uruhu. Abigaragambya muri Philadelphia bo banasabye leta yuko yagabanya ingengo y'imari igenerwa igipolisi, kuko ngo byinshi mu bikorwa by'ubunyamaswa bikorwa na polisi ya Philadelphia bikorwa ahanini kubera umurengwe. Nyuma y'iminsi 12 hakorwa imyigaragambyo ikaze, Mary Ravy w'imyaka 50 akaba n'umwarimu w'amategeko muri kaminuza ya Temples, avugana na CNN yabajijwe impamvu batarimo bava mu mihanda nyuma y'iminsi myinshi bigaragambya, maze agira ati turimo turagerageza gushyira igitutu kuri leta kugira ngo igihugu kibone ko byihutirwa cyane gushyiraho ubutabera. Amaze iminsi 12 adasiba mu gikundi kigaragambiriza ku nzu ndangamurage ya Philadelphia. Isanduku irimo umubiri wa Floyd ikizanwa yahise ishyirwa mu rusengero rwa Baptiste rwa Free Will, izanwa n'abasore bambaye imipira y'amaboko magufi yanditseho ngo Black Power, George Floyd, n'andi magambo nka No Justice, No Peace. Naho abaherekeje iyi sanduku babambaye indi mipira iriho amagambo ya nyuma ya George Floyd ubwo yavugaga ati simbasha guhumeka, I can't breathe. Muri buri muhango wo kunamira George Floyd, umwe mu bayobozi ba polisi mu gace runaka abagomba guhabwa ijambo akagira icyo avuga. Mu isoni nyinshi buri mupolisi ufashe ijambo ahita yihutira kuvuga yuko urwego rwa polisi rwahinduye burundu umuco wo kudahana no kurandura ivangura ruhu mu kigo cya polisi cyari cyo cyose. Nubwo George Floyd yishwe nakababaro mu muryango, ariko nibura umuryango urimo uragenda uhabwa impozamarira n'abantu benshi batandukanye ndetse n'imiryango inyuranye. Umuryango wa Floyd ubwawo umaze gukusanyirizwa miliyoni zirenga 15 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo uzabashe kubaho nyuma y'urupfu rwa Floyd. Miliyoni 15 n'amafaranga menshi uyabare mu manyarwanda wumve, urasanga ari miliyaridi hafi 14 cyangwa zirenga gato. Umuryango uzabona ubuzima byanze bikunze. Ariko ntabwo ari bigusa. Umunyamuziki Kanye West yemeye yuko azarihira ishuri umwana wa Floyd, akanamuha ibindi bikenewe byose by'umunyeshuri byamufasha mu ishuri kugeza arangije kwiga aho ashaka kugarukira hose. Benshi bafite amarangamutima, barifuza ko ubuzima bwaba bwiza mu muryango wa Floyd nubwo atagihari. Michael Jordan wahoze ari umukinnyi wa basket, umwe mu bakomeye cyane mu bihe byose muri basket, ubu ngubu akaba ari umushoramari mu myambaro n'inkweto za marque zamwitiriwe akaninjiza akayabo, yemeye gutanga miliyoni 100 z'amadolari agamije gutera inkunga ibikorwa byo kurwanya ivanguraruhu muri Amerika. Uyu nguyu ni umwe mu barize cyane barahogora, amarira atemba ku maso akimara kumenya uko George Floyd yishwe. Ikigo cya Google nacyo cyatanze miliyoni 37 z'amadolari mu bikorwa nk'ibi ngibi byo kurwanya ivanguraruhu. Naho ikigo cya Nike gikora imyenda n'inkweto bya sportif cyatanze miliyoni 40 z'amadolari mu bikorwa nk'ibi ngibi byo kurwanya ivanguraruhu. Ibigo by'ikoranabuhanga binyuranye muri Amerika birimo nka Facebook byemeje gutanga akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari, ariko ibi bigo biniyemeza kurwanya icyitwa ivanguraruhu hakoreshejwe ubuhanga mu gukwirakwiza no gutanga amakuru kuri murandasi internet. Gianna Floyd ni agakobwa gato nyakwigendera yasize kiga mu mashuri abanza, ni nako Kanye West azarihira amashuri.
abajya mu kiriyo barahava bibwirije gukusanya amafaranga yo gufasha aka kana kugira ngo kazagire ubuzima bwiza ndetse bwiza cyane. Ndetse ubu ngubu hafunguwe uburyo bwo kuri internet bwo guteranya amafaranga kuri GoFundMe yo gufasha umuryango w'uyu mwana na nyina. Hari abatangiye guterateranya za miliyoni z'amadolari hagamijwe gushinga umuryango cyangwa fondation yo kurwanya ivanguraruhu izitirirwa George Floyd. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.